Kapadasan ni Kabsat Sharon sa napud na nagan ti may drama ita na imbag nga oras yu amin. Welcome kayo manen nga agbuyak ka nagdangag dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsak may ti drama aman ng biyanang makablawang pa the Jane Mabalyo Habagat, Evangeline Martinez, kani Jeanette Sagire. Kasliman ti kuna ni Kabsat Sharon. Dear manang biyanang, sigod alakyanak, idikwan pinadas ko tinagbalbaliw kat nakirelasyonak iti lalaki. Rugyak nga rudag sa laysay idinasikuganak ti lalaki anak kirelasyonak. Masikuga kon Roland. Agduan abulan to ininawag. Ha? Agpeso? Oh, at nanto garudan anak ta, Sharon. Agkasarta nga rudan ah. Ay saan? Agsinataki din ah. Anya? Anya agsinang ibagbagamat. Di na kaman rabakan ni Tikasta. Saan na ka mang rabrabak? Basta agsinatan, period. Awan mo ka nagbasulak iti anak yun na nananit. Ngam apay nga asinsina anak mo ten. Hay, jak nga ron mawatan jay anak kaw. Tanoan niya ti imbagana, isulatan. Jak mo mabalin na diktaran, tapaan naknukwa. Ay ayatek ti anak yun na kan masikugan. Kasanulangan ti agbalin nga anak mi. Awan mabangunan na nga ama. Malala, bayam ta kasaritak tumanen ti anak kaw paraw. Di kay man makibibiyang iti daytoy nanang. Siyak ti masaknan. Iso asyak lang tag desisyon para iti bagik. Mas daawak laeng. Tawan sa mo tinagbasulan ni Roland ken ka. Agam mapay akil laat. Ti panangisinam ken ko ana. Masikog ka pa'y mo nga rudan, anak kaw. Kabalak mo tagbalin a single ma'am. Nariga ti awan kabinadang na amang padakkel iti anak. Nakasaganan ni Roland na mangikasarken ka, anak kaw. Saan ka naragsak kan kwa na, nanang? Nagkupasan ti panagayat ko kan kwa na. Diyak mo mabalin na pilitan tiriknak. Ta sigurado sa anak to naragsak iti sidong na. Anya, nakiinayat ka pa'y langarod ken kwa na. No sinaam mo lagayam. Katawan mabalin ko talaga akasta. Basta diyak kayatan day arulan. Anya nga iti plano, ita, tanakapas nga ikan, nabulanan mo ten ti anak mo. Ay, makipakpakaasa kada kayo Awawiran nyo kumati anak ko, tamapanak agtrabaho iti sabali a lugar nanang. Day takay, ti ibagbagakin ka anak ko. No di mo kumasininaan ni Roland. O, di ada katulungam amang awer iti anak mo. Nanang? Imbes a para awir kalaeng iti anak mo. Tani kumarolan ti agtrabaho para kada kayaw. Saan? Ta sininaam mo nga main. Anya nga ita. O di si kamalaang ti marigatan. Saan na bali? Tadan pagtrabahwak nanang. Awawirin nyo ti anak ko. Tekan kayo iti kwartayo nanang. Ay, anya nga rod ngay. Kapilitan na kastaa. Natangkin nga men ti ulom. Nay, papananyaw nga aglola kabagays. Ay ipan kuman to'y apok ijay health center kabagays. Apay jay inanangay. Napan nagtrabahon kabagays. Mapan agwaitress iti restaurant. Apay nga may nasininaan na jay nobyo na. Adamat trabaho jay lalakay. Kan kasla na singput mag. Talaga nasingput day jay abaraw. Nagsangit pa'y nga raw edi sininaan ni Sharon. Taawan ka no mo ti ambuna nagbasulan na. Apay asininaan na. Di na kano ay ayatunan na. Nagbaaw ka nung tisigaw da panagayat na itinubyo na. Kunak lano agsimpan daya ka anakak ta nagpasikugan ngam awan metlat ta.
Ay, uray siyak nga road. Kastamot ti amaw ka bagay. Nagpakababae mo tayo. Pabigla-bigla mo iti desisyon na. Uray ko man, no sana nagpasikaw. No sinaan na mulagayam ti ama to anak na. Kahit anusam nga ro dati, agaw-away ka bagay. Uy na, kunak no naggraduara ka, hindi kastoy at trabaho. Agam, mangrugi manayin. Naimbag nga orasyon na. Umayak man. Nay, si kamagayam rulan baraw. Ay, umay ka. Sumrek ka na kaong. Agyam anak na. Kumustan ti anak ko? Namuak nga minapimanaw ka nun ni Sharon. Uwin nga road, napan nagtrabaho iti sa bali a lugar. Numarigatan kayo ang mga awir iti anak ko. Alaag pa lang iti balay, nana. Kabaula mo kayo na kaong. Kan sigurado adi mo lakayat ni Sharon nga alaam ti ubeng. Maasyanak iti anak ko, nana. Kayat ko nga si Kaswen. Ay nawaya ka latta nga umay mo dito'y balay, barok. Sarong karam latta, basta ada oras mo. Agyam anak nana. Uray sininaan na kunti anak yo. Napataglat ti anak ko kanyak. Jak pagtalikodan ti responsibilidad ko kas ama ti anak ko. Ay nasaya at ano kasta anak ko. Adagayam insangpot ko a groceries nana. Ken mangtedak ti kwarta abus-busen nyo para iti anak ko. Ay ayatin ka, Sharon. Sabay kumata, andanamnamakan ka. Kaya't nakadilata nga uray may sa ka-single ma'am, Mang Ronnie? Uwin ko nakmat. Sana problema na ita. Nakasagana ka mangibilang kaspudno nga anak ko, ti anak mo. Ay, ala, makamu ka nga ron. Basta karimday ta, Kandi na kami baybayan nga agina. Uwin, promise. Itid kun to amin nakasapulan yung agina. O sige, aklunan ka nga roden. Diyak ko nagpanginapay. Ta sa anak mo na nasinaw abalasan. Nanang, iso ni Ronnie. Kaya nayat ko. Ha? Naimbang nga orasyon, ana. Ay, kasta mo itbaraw. Ay, naimbag man ta nakapasyar ka dito'y nanumo a lugar kan balay may. Uwin, ta kayat kayo ang makita kan maamam mo, nana. Kan kidawag ko ti pamalubos yo, ta ikasarakon ti anak yo. Ay, ka-desisyon nyo day ta adwa, Lakit day ta kap-kap na kanyon titunggal may sa ay makaambo kayo. Baybay ampay man lata ka sa Ronnie. Di ta pa'y lapanunutan day ta. Lumakaya kon. Nasurukan na 40 titawan ko. Ubing kapay, iti kas tatawan mo. Di mako na alakay ka dagit agtawan iti nasurok nga 80. Ubing kapay, Ronnie. Isa baybay ampay lata kasar-kasar. Agpapasta pa'y lang agnobyo kan agnobya. Saan ka ngagtrabaho? Tao awiram latan ti anak mo diti balayo, Sharon. Di awanan pagsweldoak no agikatak iti trabaho, Ronnie. Siyak ti makaamokil ka. Ikan kay ti allowance yo nga gina. Kababain mo't Di kagbabayin, tagayan ayatan. Kasitin kariken ka. Ipaay ko amin nakasapulan nyo nga gina. Ay, naala. Makamu ka nga rod, Ronnie. No kayat mo, umay kayo ni Jebalayme. Taijayan ti pag naedan nyo iti anak mo. Ay, saanan. Mabain na kiti balay nyo. Dito'y kami latan iti anak ko, Ronnie. Kabarbaro man meten tinubyo jay anak mo. Wine kabagays. Naamambo na ka na iji pagtrabahuan na. Kahit dahil siguro ti final. Ti pakiasawaan na ti kayat ko asawain. Wine siguro Tada mo plano jay lalaki ang mangikasar ken kwa na. Nila Sharon ti agkid-kid ka.
Di na kanupay kayat ti makikalaysa. Di pa'y makiasawa. Kakaisunang at dapay lalaki amang seryoso kenkwana nga orekas dyan tinaglabasan na. Uwin nga rod kabagay, nadlaw ko magkiidi, nasingput na dyan lalakay. Ay kahit sapay kumaata din to agbaliw no bumaybayag. Nasingpet to kumangag nanayaw. Sharon, kasla dumakdakkel tatyan mo. Lukmag mo day tawon no, anya. Sikog ko daytoy nanang. Ha? No kasta, masikog ka? Wan nanang. Kasaritak nga ron tinubyom tagkasar kayawn. Ibagam, taumay dito'y balay. Saan na nanang? Tasina akon. Anya, tapay manayin. No kaano masikog kan? Isumay, ti panangisinam ken ko ana. Apay, nagapa kayo aya? Saan? Nagbaawan ti panagayat ko kankwana nanang. Ania, apay aya akasta ka anak ko. Tunggal agsikog ka, sinaam tinubyaw. Di ka maasyan iti anak mo, kundi ta sikog mo. Awan madakulanda nga amada. Kabaila kapadakkelan ida nga oray awan amada. Basta man jakon. Sina akon ni Ronnie. Nauma akon kwanan. Jakon ay ayaton. Sana mabali na basta sinaanak latan nga awan na dagsa na rason, Sharon. Napudno akmet kan ka. Kaya't ka nga ron nga ikalaysa ngam si ka lang amin dagkad-kadkad. Di naklapdan ang makisinakan katakarbangak day taroni. Saan ka nga rodan nga ayaton? Anyat maaramidak ngay. Apay, alakadimadi ana aramid ko ken ka ajak ammo. Ibagam tapno amok mo ti baliwak. Ay, awan ti rumba nga baliwam. Basta kayat kumanan ti agbalin a single. Iso alading itak, agbreaktan. Kat di ka madanagan. Jak to ipaidam ti anak taken ka. Nawayak amang sarungkarkan ko na iti anyaman nga oras sa kayat mo. Nga babae. Talaga adang nga jay ka anakam. Tasaan nga pampanunod. Jay labagbagi na ti pampanunutin na. Di na panunutin ti ibong at iraramidin na. Kasi dagiti anak na tawa mabangunan da nga amada. Ubing sa nga men ti panunot jay anak mau. Adala nga rod mangitakder ken kuanan. Masikog pa yan. Ngam sininaan nakit din jay nobyo na. Adan sapay kabaalan na iti biyag. Wen ata napintas ti saad na iti trabaho na. Ay awan na jang anak mau. Likit jang yaman ta da kumamangi kasarken kuana. Iti likodan tinapalabas na. Jak amuman iti dayjay a babae. Jak amaw noan niya ti sapsapulun na. Ay kahit may pasubo ka manen ang agaw-awir iti apukaw kabagays. Kapilitan kabagay. Umay ko ito ti suporta ti anak ko, Sharon. Kasta rumbang ladi mo lipatan ti pagrebang amit ti anak mo, Roland. Nang runa duanton ti anak ko. Sige nga ron, saan akong ngagbayag? Inyag ko lang ti allowance ti anak ko. O sige, katagyaman na kitiintin mo a kwarta, Roland. No umanlugot ka, Sharon, ala akong ti anak ko, iji balay. Ay isa na mabalin Agtali na iti poder ko ti anak ko. No di na kumasininaan. Nalamit, naragsak tayo itana sa nga pamilya. Sa anak nga rod ang naragsakan karuni. Ha? Alala, itad mo talawans ti anak mo ta pumanaw kan. Adupay taramidak. Anya, pumanaw ka manain kunam, Sharon. Wenanang tagtrabaho ak manen.
Hay, data umanan ti mapasubo nga agaw awer no kastoy laeng. Apay nga minaya akas ta ka anak kaw. Tunggalag sikog ka sinaam ti makasikogken ka. Kat anyat maaramidak ngay. Agbaliw nga rod mo tiriknak no bumaybayag. Anya mabalin ko ngay. Di ka pa'y maasyan kanyak. Bakit akaon? Ngam siyak pa'y lati pagaw awir maid. Hoston ti dua nga anak mo. Di ka man nagpasikugan. Kalpasan na, sinaam man ti makasikugken kan. Baliktad ka may. Di kay kadi madanagan. Agsapulak to iti para awir kadagiti anak ko nanang. Saan kay to na marigatan? Nang, ada kadwa kasi mangpet ni Asunta. Adan kadwayo ang mga awir kadagiti anak ko. Ha? Naimbag nga oras yun, Nana? Kastamot balasang ko. Ay na, pasensyakan. Tanagulgulo to'y balay. Tanay, diyak pa'y nakasimpa ta, kalkalpas ko dinigos dagiti apo ko. Ayos laeng. Awan problema, Nana. Ala, agina na kayon. Tada kami pa'y lati makaamo kadagiti apo ko yun, nanang. Umayak man, marinanet, taumay ko kiluan dagiti apo kom. Ay, mabit laeng. Tari ingak idamare. Maturog da gamin. Ay isan nga rudan no nakaturog da. Madisturbo ti pan naturog da. Saan? Tanabayagan ang nakaturog da. Madimot laeng no masubraan ti turog da. Alaala, agtugaw ka pa'y laeng. Tayabak idamare. Sharon, at dato'y mang kilo kadagiti. Ha? Nagkaidada Sharon ken ni Asunta ayaya dagiti umpengket. Nagit narakop da. Kakabayatan ti pan naturog da. Na. Abayakas tatilang ada. Sharon, agring ka. Ni, apay ayana na. Ringam dagiti anak mo. Taad na tay mang kilo kada kwada. Ay, kastaya. Mabit lang nga rod. Asunta, hani, agriing kabiit. Pinandagam titakyag ko. Hanay. Sharon, anya ti kaya tasawan tinakita ken nanggag ko itay. Ti panagin narakop yaw ken ni Asunta, kabayatan ti panaturog yaw. Ken, ti panangawag mo ken kuana iti hanay. Ay, ada nagkinaawatan mi kanya Asunta, nanang. Agayan ayat kami. Anya, kunak man no nagbalbaliw kan. Nagpakababae kan. Saan? Ta nagpasikog ka ba yan? Ay, jak mapilit ti bagik ngagpakababae, nanang. Rumingbaw matlat ta tilakkin ariknak. Sharon! Kinapuno na. Iso akanayon ko asinaan dagiti makarelasyon ko alalaki. Tadyak mapilit ti bagik nga agayat kadakwada, nanang. Aniya? Kahit kasano day ta. Subliam man dahin ti sigod nga ramid mo. Ti pa nagtumtumboy mo. Talaga siguro kastuyan ti kinataok, nanang. Jak sa mabaliwan ng daytoy. Ay saan? Jack kayat. Jack umanugot amang isangpit ka iti babae dito'y balay. Jack kanunungan day ta. Nanang, maawatan da kami kumamot, ah? Mawatak ti kasta kinataom. Ngam, ti panangisangput mo iti babae dito'y balay. Jack maawatan, wenno kanunungan day ta. Isu alading ita, Sharon. Lukasta, awanan dagiti apukom di tabalayaw, kamagays. Awanan na, tayong panawon da Sharon, ken tinubya na. Nagabang da, iti pagnaidan da. Diyak ko mapalubusan dagiti apo ko, kamay panaw iti puder ko, ang nagpilit damay.
Kunakla no nagbalbaliwan na dya siya raw. Ngam saan matgayam. Jaka amaw iti dayjay akaanak kami. Saan amaaw-awatan ti aramidon na iti biyag na. Aga brodak ha. Tapno makaurnong ta iti para iti masakbayan tayo kadagiti Anya? anak ko. Sigurado nga marabian Iso man ang asikapin dadya nga ang gawin. pamital Ka kadagiti ubing. Ay. Asunta. Ala honey. nga raw dagiti apukok no madamdama. Yawid ko pa ilay ijay balay. Nagloko mo Agyaman day na. jay nga At asuntan. least, uray Baybayan na mo gayam dagiti apukaw. Kat nagtaod pa mismo kanyak. Wen, honey, kat di ka madanagan. Tadyak baybayan dagiti anak mo. Agyaman na kani. At least, uray kasto ti kinataok. At dan anak takat nagtaod pa mismo kanyak. Wen, honey, kat sa pa'y kumaa, tadinak to isuksukat ijay abroad. Saan to apulos, hani? Si Kanti ka dyan nga ayat ko. Asunta. Umayak man. Ayan yaw. Na. Sambaan na kasira to'y balay da. Ha? Ay na. Nakaturog dagiti apukok dito'y sofa. Ay, ayan nga ta ni Asunta, gay. Asunta! Ayan mo! Ay, awan na ason tayo tanana. Ah! Napanan na ka, day. Ay da, katno ka na yun nga pampanawan na dagita ubing ita. Kanayon ko nga ron nga taltalyawan no kwata baka mapanda iya kalsada. Napanan ni Asunta, ngay. Apaya pampanawan na dagiti apukok nga awan kadwada. Jak amo ano ayan na ti papapanan na. Inaldaw mat nga rumwar. No kwakat ikikak iti kananda dagita ubing tawan mat kananda no awan ni Asunta. Anya! Sigurado nga marabian man ang dadya nga gawid. Ay. Alaik nga raw dagito'y apukok no madamdama. Yawid ko pa ilay ijay balay. Nagloko mo day jay nga asuntan. Baybayan na mo gayam dagiti apukok. Di man mapadaksan tinubyak. Awam mo't madingar aramidan na nanang. Anya nga awan. Baybayan na nga raw dagiti anak mo. Ay, basta. Jak maitalag dagiti ubeng iti dayjay nga asunta. Baybayan na mo ida. Tunkwan na dadaka sa mapasama kadakwada. Ibagbaga dagiti kaaruba na ijay, akanayaw na rumuar. Jackpot day tananang. Naapal ngamin dagiti karubay jay. Kaya't dala padaksan ni Asunta. Makamo ka. Basta siya, jakon ito dagiti anak mo ijay. Alaam tulaydan, into nagawid kan. Anya? Saan nga mo ni Asunta ti isasangpot ko ita? Iso asigurado ang makigtot day jay. Agtuktukak pa'y. Simbang pat kamat gayaman siya ron. Ala, timing ti isasangpot mo. Ha? Anya nga timing? Basta timing. Ay, kusto-kusto laun unay. Sige, tuktukam lang. Tamakitam ti ibagbagak nga timing. Sige, panawan ka niya. Basta kalma ka lang hangka nga agpadala iti pungtot mo. Sige. Ni, anya ti ibagbag aday ta ang babae. Sino ti... Ha? Sharon? Wan, Asunta. Apaya kas na titsuram. Masikog ka? Sino na ito, honey? Sino di jay? Sharon, please, tanang ka kuma, relax. Pagsaritaan tayo tinasaya at daytoy. Pakawanan na kuma, Sharon. Doon na kinayatag iti sa bali. Kat masikugak pa yan. Apay ngay naramid mo ti kastoy kanya Kasunta. Pinagtalkan kay ti kastawnay.
Adara pap ko para kadata. Tibuklan ta pamilya. Ngam ape alinuko nak. Pakawanan na ko ma, Sharon. Sana kaskari na ti naramid mo. Sana kaskari na ti mamakawan. Ngam sige. Ayatan ka unay asunta. Isungay kidamak ti panang lipot mo kanyak. Mga barwanan ta. Basta sinaa mo na mamimpinsan day jaya lalaki. Kwa, lading ita, natulagan ti kalay sami kan ni Carlo. Anya! Pinadas ko ngayon laban ti karbangaki ti nobyak ngam awan laban ko. Ure kasano ti panagpakpakaasikan kwa na, tapno siyakla ang tipilyan na, ngam talaga ti nakasikog kan kwa na ti pinili na. Awan nga ro tinaramidak, isungay naklon kulatan ti gasat ko. Kasakitan na ni ti amin anasakit ti kasdyan na pasarak. Nabayag sa akto na kay liwliwag. Kat ti pagyamanak at dadagiti anak ko amang patpatibkar kanyak. Kat itadya ko na kirelasyon iti Orasino. Kat makuna kadagiti anak ko ti gamang wanukirad ko. Kang runaan kani Apo Diyos, tauray ado tinagbasulak iti kalabas, at dalat ti Apo amang baybayabay kada kami. Alakastan, tigayam mo, Sharon. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan, dita pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyanang! In your nose, para iti script kaniti drama, tigayam yon, Jenna Almoite. Ipapaimat lang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang! Biyanang! Hello gagayam, maawis kayo ngagdangag ka nagbuya iti sabali manan nga episode dito drama ama ng Biyanang dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kat manipod man kani kabsat Mia sa napud no nagantintay drama. Ngam sakbay na, hello pay kada Estela Menorita San Manuel Pangasinan, Junjun Fernandez, dita Binalunan, ken Nico Vida Bulyahon, dita Palitod Paraceles, Mountain Province. Kasi manti ko na ni kabsat Mia. Di raman ang biyanang, bak nang alalaki ti ururayak ngagdaton kanyak, ngam padak anakurapay ti dimteng, kat iso nga rod tinakinayatak. Ngam kit di 50-50 ti panagayat ko kankwana ta sa anak paya sigurado, taore ada nobyok, agururayak latay ti sabaling agaram kanyak, barang makasara kaktoy ti bak nang alalaki. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Nanang, tatang, yam amok tinubyok ni Soto. Soto, isuda dagiti dadakkel ko. Naimbag nga orasyon, nana, tata. Kastamat kan ka barok. Nasaya at met na nakapasyar ka dito'y nanumualugar kan balay may. Una na, kayat kayo matamam-amo ka ni tata. Kagaano nga ito'y nobya, Mia. Tagabangir a barangay, tatang. Anyat trabaho na nga eh. Driver, tatang. Ay, adalugan mau. Ay, awan tata. Makiman-maneho aklang iti pampasada a jeep. Ay, makiman-manehaw. Saan mo nga ron ang mabukudan ti kita mga agpaspasada? Adabos mau, akabingay mau. Uwan tata? Mala, mabit lang niya. Tay nakmang isaga na iti merienda, barok. Anya, madinobyo mo nga ay. Makiman-maneho laan. Ay, huwag nga rod, tatang. Ngam kadagiti talo ang nagaram kanyak. Ni mo lang amin suto ti adda trabaho na. Tadagay jay duwa nga agpada kay istambay. Istambay da lang arodan na bisyo da pay. Ang mga nagrigat kantula, ang iti sidong na jaso, tao anak kao. Sa bagay, jak pay matkit ni makiasawa kan kwa na, tatang. Uwan, tanay. Narigat ti mailawlaw an anak kao. Laglagi pa, awan trabaho. Saan ka amak nang? Sa ka pala makiasawa iti pobray. Ay na, nakakaasikan tula ang anak kao. Uwan, tatang, amok day ta.
Jakmut kaya tagrigat itag nanayon Sakit inaklon mo na dyan lalaki. Kat saan ba tabak nang? Nasingputmut nga mintatang. Kan madlaw ang nagagat. Oray man kagat na amin agagay. No, padamot na marigrigat kan makipurpur diya laang. Awan serbi na Ado mo't tinagagat di ti lugar tayaw. Hanggang isulat ta mo't ti panagbiag na. Kasla kanyak. Nagagetak mo't ti kunak. Inal daw at trabaho. Hanggang santay mo't lata abimak nang. Iso ano kaya't mao ti saan tong agrigat. Pilyam ti pakiasawaam. Di kag dardara sudos ang makiasawa iti pada marigrigat. Taawan na pinta sa masakbayam dita. O niya, sumurot ka kanya ka mapanagbiyahe, Mia? Kauwan Soto. Awan matlat araramidak dito balay. Alang arod, agrobot ka, tay kuyog ka. Sikat ti para sukli ti pasahero. Ay, kauwan Day talagayam. Mabitla nga ro tagpalasak, Soto. Nay, ada matlitsong manok. Nangalaam di tabakat. Insang putmut ni Mia. Ginatang kano jay nubyo na. Simurot ngamin kankwa na nagpasada. Ay, inggatang nangarudan at ay boundary na nagpasada. Awan ninyawid nan At damot siguro. Pakitang gilas mat na di alalaki. Ura awan samot ti paggatang na kati karkarigatan na. Takayat na ti agpa-impress. Apay aya akas lakagurguram jay nubyo ti anak ta. Ay, jak kursunada na jay. Oray kumaan ulugan na jay paspasada na tamabalbalin pa'y. Hanggang makipaspasada mo't laang. Nung nakapsot ti biyahe, di awan kita na. Sana bali basta nagagat kan nasingput. Ay, oray sana nasingpot nitaan, basta ano ti kwartana. Tinapatag, adaw ti kwartana, nga oray agsiksik kawil tulaang. Dito iti balay Mimiya. Ala, sumrakan. Dahito ti balayo, Soto? Uy, alakit din, sumrakan. Pasensya ka na, basit lang to'y balay may. Asino ti kadwam dito ingay? Nagiti dadakkel ko, kan ti kabsat ko, kan ti pamilya na. Ni, imbag man tao man ay kayo dito, Soto. Yan anay min ti bagbagi mi dito eh. Awan nga min balay ti kabsat ko. Isa makipagnanaed da dito balay. Ay, kasta aya. Narigat ti panagbiag mi, Mia. Pasensyakan, ta saan kami abak nang. Ay, awan problema. Ay, kwa, uray agawid ak mo dagos gayam, tadda gayam aramidak iti balay, Soto. Ne, kunak man namang rabi ka pa dito eh. Saanan, inton maminsan laangan. Itulod na kung tagawid akon. No kasano ti kinapobre tayo? Napupobre mamagaya man da Soto nanang. Ha, apay anak ko nam ti kasta anak ko. Wana, tabas-basit mo di balay dangam ti balay tayo. Kat ti division ti kwarto da ka kurtina laang. Kan nagbasit lang arudan di balay da, nagaduda pa yung agigyan. Ha, Ay, imbis amang rabi ako may di balay da, saanan ta naglipit mo di kusina da. Saan nakakomportable? katanya nga road, talaga kasta aw-awatem latan tauray mo da tayo. Nakurapay tayo laang anak ko. Ay, wan matkit di Ngam, tasla nagrigat ti maikamang itipada marigrigat nanang. Ha, tapay mo. Nasing po laki di. No awan bisyo na, kan na parabor, kan nasaya at ti pamilyada, awan problema iti dayta. Nasaya at matkit ti pamilya na kanyak nanang. Madlaw an nasingput dangam. Oray nasingput da no tong palbiag tumot ti panagrigrigat ko. Awan serbina. Kat agtinulong kayo nga agtrabaho no bilang da kayon to ti agkagasa tanak ko. Makitan to no kasano. Ay ayatam tinobyo mo no saan. Ay ayatak makidi angam.
Diyay nga rod estado ti panagbiag dati agbalbalin na lapad nanang. Medyo alanganan nak no daduma. Mas agari ti panunot ko ngam ti pusok no maminsan. Anya, Napananmanan jay anak mau bakit? dinagasmat manen jay nobyo na. Inkuyog namanen ang nagpasada. Inton kuan nasikugan. Katagkasarda ko mga minan Madlaw mo't anasingpot jay nobyo na. Anyat ang maam no agin sisingput laang. Kung na ngamin na 50-50 ti panagayat na iti dahi di alalakay. Hanggang sumursurot matlatang amin kan kuana. Diyak korsonada na diya para kan kuana. No siya, kayat ko tanadayaw abaro. Basta makita na agmanaw, kan nakaisam lata. Naglakat pamarang. Siyempre, agin sisingput paimot ita, tadamdamo na pailaang. Hanggang no agasawa ng taon, awanan. Rumwar taon, tipod no aburik na. Kunang tikasta at madlaw adi mo kayat day di alalaki para iti anak ta. Pasig ang negatibo ti maibaga, may papankan kwa na. Anyat aramidin ta dito'y soto. Pasok katak tipilid to'y lugan, Mia. Oh, pare Soto, kumusta? Ayos lat na, pare. Agsukatak man itipilid. O wala. Adamat na pintas adayaga kaduam. Ay, uwan pare. Ni Mia, nobyak. Ay, nakatsamba ka, pare. Nakajakpat ka. Uwan na, pare. Hindi ka pala pagtugawan tinobya mi jay, pare. Adda tugawi dya unag. Agya manak, pare. Wala, Mia. Umay ka ta, agtugaw ka ijay. Pangur-urayan tayo ti pasok kata kapilid. Kan inakpid kumatang iti danom di tabangir ng store. Naggasat meten ni Soto. Takaskin ka tinagbali na nobya na, ading. Aywan, siya kayam ni Manuel. Tiyakin ko kwa iti na iti pagtagilakwan iti pilid. Isyakmat ni Mia, sir. Ano kasta? Kukwam da ito pagtagilakman? Saan ka la trabahador dito'y? Kukwak na ito'y. Saan na madlaw asak ti bus na dito'y, ta simpli aklang amin ngagkawkawas. Saan na madlawan niya, ta saan ak ngamin na palangguad. Uwan nga rod. Ti amok ka trabahador ka dito'y. Ngamsi ka magayam takin kukwa. Aywan, mabali na maalat ti cellphone number mo. Di ka madanagan. Ta kayat ko lati makipagayam ken ka. Tanuan na kayat ko adamagan ka ni Pare Soto. Ket jak makontak. Sikat di kontakek, ading. Sige awan problema, sir. Di nakawagan iti sir. Ta sanak ngagpapabigbig, ading. Mang Manuel ko namlatan kanyak. Di mo kumanibagbaga ka ni Pare Soto. Ngayon mo tinumber mo kanya, kun? Tamangan no sa bali ti panunutin na. Uwan Mang Manuel. Day talatan cellphone mo ti sangsang Mia. Di ka pa'y makadalos dito'y balayan, gapo iti kasi cellphone mo. Nagrugit manan to'y balayan. Di kay ka di madanagan, tano bumaknangak, kaya lang kay iti katulong nyo dito'y balay. Tapno saan yun na problema ang tinarugita balay? Idisuman pa'y nga minta cellphone mo, Mia. Tagdalos ka man mat. Di ka pa'y makaluton. Sige tagdigos akon, adda pa panak nanang. Papanamanan. Adda saraka katao. Sa dino tinapanan ni Mia, nana? Nay, kunak man no si katikadwana, wano kasinarak na. Saan, nana? Jak nga rin makontak ti cellphone na. Isang imaya ko ni ti balayo. Anya, ay awagam laangan baraw. Tanay, awan lod ko apangawag ko kankwana. Naka-off ti cellphone na, nana. Jak makontak. Agyaman na,
Tadinak pinaay ti awis ko kan kamiya. Jak ngamin kayat agumura ka kanyak, Manuel. Agyamanak. Dinak pinarigat. Inaklon na kadagos. Sorry no inarem ka nga oray amok ang nobya na kanisoto. Okay lang, taalanganan nakmula kan kwa na, Manuel. 50-50 lang ti panagayat ko kan kwa na. Ha? Talaga? Wen, ay, pudno nga damot panagayat ko kan kwa na, ngam sikat ti kayat ko apaki asawaan, Manuel. Oh, naggasatak mo tan. Ngamin, siya kayam ti kayat mo apakiasawaan. Sige nga ron, ta ikasarakan iti kabita na panawan. Ngamne, kasaritam to pa yan na imbag ni Soto. Makisina ka ang naimbag ken Juana. Ne, apay nga yasina matan ti ibagbagam miya. Anyat nagbasulaken ka, apay yasina anak. Awan basol mo, Soto. Basta nagbaawan ti panagayat ko kan ka. Sorry talaga. Narigat mo't ano pilitag ti bagik amangayat kan ka. Ta sigurado asaan tanto mo't laan naragsak no kasta. Di na kumamat sinaan. Ay ayatan ka, amom na ita. Di mo't addan plano tang agkalaysa. Apama na makaurnungak, ikasar ka adagusan. Lipatan mo day ta aplano, Soto. Basta kayat kunti makisinakan ka. Kat pa nga asim di na kung dagulitan. Tad-adda gumurakan ka. Kagurgurak ti madagdagulit. Mia, Tatang, nanang, iso ni Manuel, nobyo. ha? Nay, kasinsina yun lay di kalman ka ni Soto. Ada-adagos kasukat nan, anak ka. Kawan Di kay ka di madanagan, taadayo nasaysaya at ni Manuel ngam ni Soto. Pudno medyo laklakay, ngam napimpintas mo ti panagbiag na. Anak ko. Isugayam takin kuko iti pagtagilakwan iti pilpilit ije sentro, nanang, tatang. Dakkel je pwesto na ijay. Uwe, nana, tata. Ang saan ko ngay palpalastog na ita? Napakumbabak namin. Sa anak apalangguan. Kas makita yung simple lang ti panagbadbadok. Mga manumot nga iti kita di negosyo, iti may sangal daw, sir. Ay, nawadwad ba ang saan na masapol nga ibagak. Ta jak kaya tagpalpalangguad kunak manen. Anyamot day tadamdamagamot lakay. Nana, tata, kayat kon ngay kasar ni Mia. Apay, sigurado ka makiasawa kan na anak ka. Wen nanang, ni Manuel ti kayat ko apakikalaysaan. Awan amok anak pasulak iti anak yun, nana. Ngam, apay anarambit na ti kastoy kanyak. Ala, pasensya kan barok. Ngam masapul nga awatem ti gasat mo. Tani, makikalay samot ten iti sa balay. Nadala ko makarbengak nga agdarom, aramidak. Ngam, awan mo't ngamin, nana. Ala, panunutom laengen asaan ada kayo tinaikari para iti tunggal maysa, Soto. Pagawidim laytan. Aklonan na tigasat na Tadi dangarod kaya tang. Ipilit na katibagi na iti anak tan. Ay, Nana, agawid ak nga rodan. Sana bale, tanapanak ni kakon ti kinapudno. Naamwa akong ti rason no apay asinin na anak. Gapo siguro tanabakbak nang radya Manuel ngam siyak. Nakurapayak lang amin, nana. Nay, anya day tabilbila nga makwarta, Soto. Nakita'y nabayagan nga inururnong ko, nanang. Bilangak man no umanay matla pagpuunak nga agnegosyo. Agnegosyo? Wan, nanang. Ado ti mabalin na rugyan ang negosyo. Basta adakwarta ang maaramat. Ay kaun nasaya at dayta na panunot mo, anak ko. Ada magkayam urnong mo.
Induldulin ko na gito tausaran mi kung maapagkasar ka ni Mia. Ngam kasjay mo't nang tinapasamak. Nala, aklo namlatan tigasat mo anak ko. Di mo na ayayan tabagim. Tapno saan ka marigatan nga ag-move on. Kwarta mamot Manuel. Adala ko magatanga. Anyat gatangam, sa akong timang gatang. Anyamot tan. Manipod nagasawa ta, dinak painig ka na pulo siti kwarta. Sana balya, libre matikan kanam di balay. Libre amin. Ang matipid mo't timakan. Kan man manungag si data itinaimas. Talaga kasta, tanay. Adukan nga ron, tibibiyagak di balay. Apay nga minapatidag iti kakabsat kan kakaanak ka madada ditoy. Isuda mo't ti mas prioridad mo ngam siyak nga asawam. Anyo ibagbaga ta asawa manong? No adda reklamo na, papanawo mo dito'y balay. Nala, di kayo nagapa. Ala, mapana ko nito ang tinegosyo, tanay, aldawan. Umayak mo't Manuel. Diyak kaya tagbati dito'y balay. May stress aklaang ditoy. Oy, pare Soto! Kumusta? Long time no see, ah. Huwag pare, tanay. Bisya kiti kalabas sa tawtawen. Umayak man agpasukat iti pilid tilugan ko. Lukan mo na ito'y. Wow! Nagpintas, ah. Agyaman pare. Manuel, ikanak man iti paggatang ko iti meryen. Ni, Soto! Juan Mia, kumusta kayon ngay? Ay, kastoy saan nga okay? Ayos na ayos, pare. Naragsak kami iti asawak. Ket ulitek tiyagkin daw iti pasensya gapo iti napasamak iti kalabas. Amok, anasakit tinakam mo kada kami nangro na kanyak. Nalipata ko na dya, pare. Nakamove unak mo ten. Saan nagpakita ka na kayo no nasakit pala tinakam ko. No kasta? Kanayon niyo ang makita ni Soto, nanang? Nanak ko. Napintasan ti biyag na. Ado kanumutan ti siyap na ijay sentro. Damag ko anang rugi iti basitla negosyo. Aging gaan na padakkel na, kat mayatan ti biyag na. Anya? Imbag pa'y kaday dya a tao. Nay, apay akasta ti saom. Ay, sana ka naragsakitidan na ni Manuel, nanang. Kunak no na nama ay tibiyag ko ijay. Ngam saan matgayam. Anya? Kasano? Nagadumot ti bibiyagan na. Iso ang matipid ti makan. Gandinak pa'y pagigaman iti kwarta. Ay kat anusam ta iso ka nga ron ti pinilim. Ti importante, saan nakaakab-kabila na nakaw. Ay, saan matkit ding, jay kinaimot na, tijak maanusan no daduma, nanang. Kuripot talaga. Kunaklan o asino ta kinlugan iti agpasukat iti pilid, si Kamagayam Soto. Juan Mia, awan nila kayo mo? At daytay nga madala na panan nabiit. Apay, sa bali magmanan tulugan mon. Sino katakon di sigod? Ta nag-upgrade ak. Ay, imbag ka pa'y Soto. Agsusukat tilugan mo. Ngamda kami, awampay lugan mi uray tay lalakaan lako ma. Ha? Ne, apay nga ikat bak ng samot ti asawam. Anya bak nang? Nagado ti bibiyagan na kakabsat kang kakaanakan na. Nagado nga agpay sulako mi apilpilit ditoy. Nga mawamulugam me. Ha? Sayang nga ron. Ay, agbabawi ka nakikalay sa ni Manuel Soto. Ha? Ne, agsensinyasan tinang sukat iti pilid. Agbayad akon, tama pa na kon, Mia. Sige Kat agyaman kami manan, Soto. Tunggal mapanagpasukat iti pilid ti ex ko malpay ti abagak, tamalagip ko tinapalabas, kan masaya nga naklaunay gapu iti panagdarasudos ko. Aklo na kanaylaw anak ka nakikalaysak ka ni Manuel tati amok, agnama iti biyag ko iti sidong nangam nagbiduta.
Napintasan ti biyag ti ekskwita, ngam siyak isulat ta nga awan, apulos nagbaliwan na. Alakastan, tigayim mo, miyak. Ala gagayam di tanti nagpatingkaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama ti kayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot mo't lang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman akmanan kada kayo amin, God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyana! At di manan ti gayam yo, Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang. Pakaragsakan launay ti gayam yo, ti makipagkadwa manan kada kayo nga agbuyak kanagdengeg. Iti baro a drama amay patangatang ita amang tadliw-liwa kada kayo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod man kani Kabsat Martina saan napod no anagan tintay patangatangay drama ita. Ngam sakbay na? Makablawa man pa ni Jenny Gambua kan Rolando Gambua from Atasha dita Balawan, La Union. Ni Marites Rufino dita Singapore from Benguet, Rose Domingo kan Domingo family dita Alicia Isabela. Kastimanti ko na ni Kabsat Martina, Dear Manang Biyanang, adadwa at tagibi, anak ti Kabsat ko ngam gaputan na sa padaan na ulila, siyak tinang padakkel kadakwada. Kat numabalin jak kaya ta makiasawa kan mga sawada. Tapno lalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. No kasta, maidistino kan dito lugar tayo, Manong Willie? Wen, viro na din ko. Kamao dyanan na, nauray kong matlangan na ito'y. Ti maidistino ak dito'y, tapno agkakadwa tayo manay. Imbag man ta nagtalinaad ka single wilay. Awan pa'y nubyam. Awan nga ro dante. Mabainak mo't ngamin nga agaram. Nasaya at mo't. Uray ti Kabsat mo, awan pa'y nobyo na. Agtrabaho kayo kiday. Agurnong kayo para iti masakbayan nyo. May mayat pa'y. Wilay, kaanakan. Nagawid ka mo't gayam. Walang kal ni nito, naimbag nga orasyo. Anda kayo mo't gayam dito balay. Pinagnaad kun dito'y balay ni Uncle yo aninito. Ta at least, mabantayak dito'y. Tanog na DJ kalkalapaw na kanayo na mabartag. Ta kanayon damot adagasan na mapanaginom kas kadag sugal. Kastaya ante. Nagbalbaliw akon kaanakan. Pinidya akon dagiti bisyok. Ay kat nasaya at ano kasta, Uncle? Kunam ata da ka mang bambantay kan ka ninitaw. No adda mga awis kan ka mapanaginom pagsasawa kadago sida. Iso di mo sublyan dagiti bisyom. No kayat mo anasaya at kakanyak, ah! Papanamwilay, nakasukat ka, Mike. Inak man agaram man tay. Padasak man mo't agaram. Ada ngamin sa nga ilida na nabirta abalasang. Nagpintas ante. Kaanakan nakalura jay ka. Ayawan tagaram! Ha? Ante? Nagkunang agaram-aram ka? Di ka rumrumar dito balay, no agaram to mo lang ti gagaram di tarwar. Ha? Ni apay nga yan te. Imbes na maragsakan kayo, ta agaram akon. Manong taon kon, ngam itala makapanunutak nga agaram. 30 ako nante. Malakayan ako na baro, no jak pala agaram. Bastawan ta agaram! Di naksukiran wilay. Di nakpagpungtutan. Pangasem! Mas daawa ka talaga kanya ante, Veron. Apay ngay, aparitan nak nga agaram. Katne, lumakaya kon na baro. Ay na, di kan mas daaw, Manong. Tauray siya. Kasta aramidan na. Paritan nak nga agpaaram. Katni, bumaketak mat na balasang. 28 ko. Anya? Katno amin nga aggandat nga agaram kanya kat pagsasawan na. Agkakasakit asarita ati bagbagana. Inton kwan, maupay matantay agaram ko makanyak. Iso nga ita, awanan uray may sang agar-aram kanyak. Nag-back out da amin nun. Anya? Apay nga ya, kas dyan ni ante. Di nakit din kaya't ang maadantay di bukod ta pamilyano bilang laang.
Mangmangag ko ti bagbagayo adwa, Willie. Biron. Ha? Mas daaw ka, Willie. No apayajak kayat nga garam ka. No apayajak kayat amakin nayat kayo iti kabsat mo. Ante, Sakbay nga ibagak ti makagapo, kayat ko pa nga ipalagip kada kayo. Manipod na tay ti inayaw, siya kon tinang padakkel kanang paadal kada kayo. Iso akasla siya kon ti inayaw. Anak, ti pangibilbilangak kada kayo. Iso nga damat siguro kad ba nga kamang istrikto kada kayo anya. adamat na kami nga gabsat, ante. Amumin tinasayaat kan saan. Kan bumakita na palasang ni Veron. Lumakayak mo na baraw. Uray agbaak kayon kay kayat ko pay. Tapno agpapada tayo amin kada angkelyo aninito abaak. Ha? Kitaan niya o jay inauna kapsat may. Pinanawan ti asawa na tanakilalaki jay ipag may. Na-stress jay kapsat may. Aging nga nagsakit. Nga isontim patay na. Jay mamay kadwa kapsat may. Ni Antiyo Asileng nakakaase iti dan na ti bugbugero nga asawa na. Pamigatan, pangaldawan kan pangrabyan na ti kabel. Nukas jay nga agapada. Sa jay natayan nga inayaw, linoko ti dwa lalaki. Iso nga agduma ti amayaw. Auntie, Iso adidak mo siguro mapabasol no apay akastuyak. Ipatpatag kayo akakaanakak. Wano anak ko kunak manlangan. Iso ano mabalin jak kaya ta maitulad kayo kadagiti ante kan angkel yo akakabsat ko. Pilyan mi atay nasingpot nga agbalin nga asawa mi, ante. Ay na, awan ti kasta. Man tinasingpot dito rabaw ti daga. Agin sisingpot iso, adaw. Narigat ti sumapol iti pudpud no nasingpot. Iso na saysayaatan tay ag-play safe tayo, anak ko Agbaak tayo aminan. Kasta nga raw ti ugali ni Antiyaw. Sakto pa ay. At dainaram ko iti napanatawain. Kakaisuna nga inaklunak. Tiyamok makasawa akaon. Mga pinagsasawan nakit din ni Antiyaw. Pinabainan na dyan nubiak isa pimanawain. Isa manipo din. Jakon nagaram iti sabalay. Sayang nga rot ano kasta, uncle? Nga raw. Kunak no makabukilak mo tayo iti bukod ko a pamilya. Tapno ada kumamot anak kaw. Oray duwawon no talaw. Manutawan dyan nagbalin anubya yung ngay, uncle. Katawunak mo't kiday. Anya? Makaanak pa nga raw no bilang lang, uncle. Ay saan ata nagtulag kami na mangampon kami to iti ibilang mga anak may no agasawa kami. Sa bagay. Ang sayang ata nagsina kayo, uncle. Wan nga raw. Iso ano, malagip ko ti ex kaw. Masayangan na ka talaga. Sapay napintas mo't day Jessica. Uray senyoran apadak, napintas lata. Nagsipukal ti pamagina. Baby face. Kanur ti boses na, saan pa'y amadlaw abakay. Ubeng ti boses na. Kasla boses tagtawon la iti 30. Oh, aya. Ay, sayang nga rod talaga, uncle. Ay, wen awan mabalin kaw. Tanimot nga rod Antiyaw ti pagtataudan ti kankanag. Awan mo't nga rod trabaho. Kababain mo't ano tubngarag ti kayat na. Nakadipindarak lang mo't kenkwana. Asino dagi jay lalaki di taparangan, Beron? ko auntie, umayda ka no agpasyar. Naggapude ijay bangir a barangay. Anyat pasyaran da dito ngay, kaawam mo tourist spot dito Makipagpagayam da ngamin auntie. Iso apasyaran da kanu. Kahit makipagayam ka kahit, anya ti sumaron no dita, syempre agaram dan. Ay, di ka agararamid biron. No kunak nga awan nagpaaram, awan. Auntie,
Kunak mangagbaak tayo amin. Ngam, ante. Ni, awanan ta dupay ang ngam-ngam. Apay makasasawa ka na ya. Sarampiting ka mga babae. Lapdam da tarik nam, tagbaak tigasat tayaw. No agbaak ti may sawan no dwa kada tayaw, agbaak tayo aminan. Nawatam? Ala, ingka pagawidan ang naging lalaki. Tano saan siyak timang papanaw kadakwada. Kat pabainak idamin. Pagsasawa kitag kakasakit. Kaya mau, Ay, ni, saan na ante? Sige, siya kung timang papanaw kadakwada. Dito'y kayo laang uneg. Manang, di mo ko may pada na iti kakaanakan ta kadataan nagbaak. Nagrigat yawan asawa na. Apay, di mo marik na da ita. anya ko mama tinariga dita, awam mo. Enjoy to, pait awan asawa na. Ta free ka kanayon, awan sa usawir. May mayat mo't lang ada kapinungan. Tada agas tilamin no parbangaon. Tal na ka mama ninitaw. Datalatan ti agbaak. Di mon iraman nagiti kakaanakan ta nga agbaak manang. No kontra-kontraan na, kawan nam na maam kanyak ninitaw. Numatay ka, makaammo ka ngagdiskitar itilungon mo. Ni manang may Apay ti kunam adalungon mo, numatay ka. Awan, tawa mo apulos urnong mo. Awan amin, pati ka nam, ultimo paggatang mo iti sabon mo, siyak amin ti mangi provide. ala, di kan agsao manang. Sige, di kan kontraan iti anyaman nga ibagam. Rumbang lang tanusan nagapukan niya ka, masaksakit ka kumapay lang aging ka ita. Nalipatam sa amatan nga agsarot ka idi. Ngam pinagasan ka. Agud-gud ka pa idi, saan? Saan mo't amanang? Allergy day jay, saan agudgod? Kay sumala pinagasan ka man idin. Tupol ka pa idi, ngam pinangipunang ka. Ala, bigbigak nga utang ko anay mbag anakam amin lang itakin ka, manang. Kat pagyamanak, tada ka amang tultulong kanyak. Apay nga roda kontra-kontra anak. Saan na yun, manang? Promise. Naunag ti pampanunutan manong. Apay ka di. Pampanunutak ter aramidan niya anti kadata, biron. Italangan ay kanak iti turod nga agaram ko ma. Italang nga adda na gustok a babae. Ngam apay nga ipaidam niya anti ti pagragsakak. Kinapudno na manong. Mapampanunot ko pa ikit din ti agtalaw. Ha? Kaslaak mabakbakal iti kinaingat ni Auntie Martina. Pagbalinan na tamat akas laubing. Kat addamat tin nakam ta. Diyak kayat ti mabakita na balasang manong. Oresyak nga ron. Wain, aklunak nga di damo. Kaslaawan iti panunot ko ti mga sawa. Ngam itatamap mapanan ti tawen. Kasla kayat kumutin tagsimpa. Ang kasjay mo't nyante. May salaang ti solusyon iti dayta manong. Pumanaw ta dito'y balay. Tapno maaramid ta ti kay kayat ta. Papananta ko ma. Nagado ang maabangan iti sentro. Agabang ta Kasanon nga dante kan uncle no panawan ta idan. Napigsada pa'y. Kabailan da pa'y tibagida, manong. Kan may sa, adda pensyon ni auntie. Adda busbusan da nga agkabsat. Kan di tamat agliway amang tad iti kwartada no bilang laang. Ala, panunutan ta na imbagday ta ading ko. Ta narigat yagdardar sudos. Ala, sumrat ka manong. Takitaam no magustom da ito nga apartment. Medyo nalakati abang dito Tagayim ko ti akin balay. Basta aya. Napintas man. Kan nalawa. Win manong, dua ti kwarto na. Naglalawa ti kwarto na. Dakkel samot una dito para kadata ading ko. Husto laang manong. Tano mga asawa ka. Kan makiasawa akmatan. Umanay tayo dito Anya? Sika talaga. Asawa ada gusti ibagbagam. Di talaam mo amanong. Biglaan mo ti nakiasawa kat. Saan ang mapakpakadaan? Sa bagay mo't kat di ading ko. Wala nga ron. Agabang ta dito yan. Ang kasano ti panagpakadata kada anti. Sigurado di na ta palubusan da dyan.
Awan maaramidan na. No talaga adisidido tan nga agabang manong. Datati masurot. Saan nga iso? Adan yan tiyaw. Ibagayon ti plano yo kan kuana. Uncle, ang mga no agungot. Katbayan nyo nga agungat Apay, kaslada na pas na kapag sasaritaan nyo at alaw. Anya tupikuyaw. Manang, adda ka no ibaga dagito'y kakaanakan ta. Anya tibagayaw. Ante, napagnumuan mi ngagkabsat alumasin kami ni ti pagnaadan. Iso nga agabang kami iji sentro. Tapno saan kami amarigatan nga agkumkumyot no mapan kami agtrabaho iji sentro. Wan anti, katsapay kumata saan nga agsaksakit tinakamyo kada kami. Tauray sa balin ti pagnaadan mi, patuludan da kayo lata iti kwartayo. Ay sana mabalain. Dito'y kayo laang balay. Awan, ti pumanaw. Ladingitan mi ante, ngam nakadesisyon kami. Mayat kayo man wano saan, talaga alumasin kami. Gapot adan trabaho yaw, tumangsit kayaw. Adan pagpampanakil yaw. Anti, maawatan da kami kumamot. Saan Sige, pagpapanawan da kamen. Pumanaw kayo, no kastati kaya yaw. Ha! Ala, napaguran ni Auntie Uncle. Normal laeng, tikas ta adjar na. Gam amok, amaawatan na kay tumot laeng. Di kay madaragan. Ilaw-lawag kuntaw ti amin kan kuana. No, anya ti amoy pagsayaatan niyo. Iso nga raw, ti aramidon niyo, kakaanakan. Limas tugda nga minan. Nakaadaldan. Kataddan na talga na trabaho da. Iso limas tugdan. Nakasingsingput dan tupay nga oray di adaldan. Awan na pulos ti nagbaliw kadakwada, manang. Sukiran da kon nga antida. Gaputa bakit akon. Awanan bail ko. Nalaing dalaw na yan. Ala, may bayan ta idan, manang. Itod tan, ti pagragsakan da. Iso nga ro da jak kayat ang mga asawa da. Tapnusan da ta panawan. Hanggang panawan na tamatlat tagayam. Ala, agrelax kan, manang. Saan ko mga agsaksakit tinakam mo? Tamang tadlay ti sakit ti kasta. Ay, una yan ayan nagijaya kakanakak. Apay pinanawan na tamutan. Kailiw ko lakit dida. Uray, tako nada may alinawas nga umay na dito balay. Umay na takano pasyari no awan trabaho da. Iso ahusto ko man, manang. Okay, kumusta kayon iti nobyo, Beron? Plano min ti agkasarmano. Kat inton umay abulan ko man ti panagkasarmi. Da kayo ngay. Anyamot ti plano yo iti nobyam. Kastamot laang Kayat min kag simpa. Isa tulagan min ti kasarmi. Dumanon tayo nading. Kat, ni Auntie ngay, ayabantat. Wan no di na kayat ti umay. Ni Uncle ni Nito ti kuyog ta. Makla at lakit di day jay, numaamuan na ti kaadat nobya kan nobyo tan manong. Wana, ngam awan maaramidan na ading. Pasensya langan niya ante no tinubngar ta ti kayat na amapasamak. Nagapwam manang, apaya kanayon ka amarabyan as mang sangpait, papanamaya. Ikwa, ada kinasinarak ko. Ay, uwan gayam ni Nitaw. Ada ka di ibagak. Anya day ta manang? Apay, awanon panggap mo ang mga sawa. Apaya kasta ti damdamagam. Kan di mo kayat ang mga sawa ak. Ide, angam no itakayat kun. Palubusan ka ni Nitaw. Apay aya kasta ti ibagbagam manang. Ay kwa ngamin, adda kadwak asim mangpet ngem adda di tarwar. Jak pa'y pinastrata mabainak. Asinaw? Boyfriend ko. Anya?
Mabidla ang tapas trakakwan. Yam amukin ka, tinobiyok. Danilo, darling. Isuti bagbagakan ka kabsat ko. Ninitaw. Hello, bayaw. Ay, di nakawagan iti bayaw. Taasan kayong agasawa iti kabsat ka. Pumanaw ka. Ninitaw anya ka kadi. Apa kasta ka ngay. Di ka mangilawlawan manang. Kinunam nga agbaak ta. Ngam apa kasta tiyar aramidam. Kat ibagbagak matkan ka, mabalin mo ti mga asawa, no kaya mo. Itid kun ti pamalubos ko. Itapa ay talaklak ayudan ak unayan. Asino pa nga iti mangayat kanya iti kastoy a kinalakay kaw. Nailaw an laili jay ex ko an nangaklon kanyak. Ay ka problemam daytan Ay sana mabalin. Noan niya titulagan, isaw ti maaramaid manang. Ala, si kaalalaki, pumanaw kan. Tadi kakayat apara iti kabsat kaw. Pumanaw di pumanaw. Pagan ano ka kumamot ngagbali na bayaw ngay. Jak pagtatak ko ng tikabsat mo. Danilo, darling. Apay ngay akastamot ti ibagbagam. Pasensya kan, Martina. Ngamjak kayat ni makangkang ngagitag kakasakit asarita. Nalastog day ta kabsat mo. Jak kayat ditoy. Ay mala, rumwartan di ti balay. Pumanaw talaangan. Panawan ta ti kabsat ko. Baka muka no sumurot ka kanyak. Manang, di ka sumurot iti day talalakay. Sana mapagtalkan ti panagrop-ropa na. Aguli magkaman ninitaw? Awang karbo nga mamakibiyang itan niya manakayat ko nga ramidan. Da sana sika timang pakpakan kanyak. Siyak timang pakpakan kang ka. Nawatam! Pasensya kan. Ngem awan balay ko. Iso nga agabang ta. No, ada pagabang ta. Awan, ada. Basta tay sana nangina Tapna damo mabati a pensyon ko. Sige. Kasaritak ti ka nakakta agabang tayo di balay da. Librimat ka ti panagnaid ko ijay. Ngam kababain no saan ta nga agabang ta duwata mutten. Ngam siyak ti pang tenang iti abang ta siyak ti mangyawat iti kaanakak. Ariglado, darling. Rabiin na, maturog kayon. Ay, kwa. Ururayak ng uncle mo, balasang ko. Ay na, di yun namnamaan ti panagawid day jay nana. No narugyan na tinakiinom, makalawas ang nasurok sa agawid day jay. Anya, apa ikas jay, aya ka na yung taramid ni uncle mo, balasang ko. Wala na, inlaklakay na ti kinaartek na. Kunak nga rod balbaliwan, tada kayon a partner na. Ngamkas laki marumat. Di yung amin ikikan iti kwarta na nana. Ay, saan mo, balasang ko. Jay laabang me dito'y balayo ti itid ko kang kwana. Taiso ka no timangtad kang ka iti abang me. Ha? Anya nga abang? Kalibre mo ti panagnaidyo dito'y balay, nana. Kasta aya. Ay, kunana mong agbayad kami iti abang me dito'y. Ay sus, di kay basta mamatilatan kin ni uncle. Tadalang langsot na dayjay. Basta may papan iti kwarta, nana. Nay, Manang Martina. Naimbag man na nakalagip ka nagawain. Kumusta kan? Apay nga, yakimutong ka. Pastra ka nakmampay ni Nito. Anyat na pasamak kin ka aya. Apay yakimutong ka. Kasano, awam mabatbati iti pensyon ko. Puspusen nakmut dayjay ada ni ilo. Aywan. Ayan jay darling mo ngay. Mawanan, di na kon sinangputan. Adan sa baling asawa na. Anya? Lawlawan ko nakidandan na iti dayjay a tao. Manibrong lang arodan babae ropay. Anya? Ay, day takot nga main ta nagdarasunos ka manang. Di nakmut nga min dinengag iday.
Nakitaray ka mo't nga may itisan mo pa'y unay nga am mo at taaw. Hala, bye-bye amon day jay. Jakon kaya talagi punti na palabas. Ang may kawaak Apay nabaliwan ti pwesto dagiti alikaman dito balay. Kan pimintas mo dito unag. Presko iti mata, tanakadaldalos launay. Wayne, ta nagagayit ngagdalaos ni Rowena. Sino Rowena? Mabitlang manang. Rowena, umay ka kanimit ni taoy. Rowena, Apay Ni, adama gayang bisita ta. Masikog babae. saan ta bisita ni manang? Iso tikabsat ka ni manang Martina. Aywan. Malagip ko jerupa na iti picture. Napimpintas mo gayam iti picture. Kimutong nga may. Sino day ta babae ninitaw? Asawa manang. Aniya. Kunak mga bak! Di ka nagreklamaw. Sakbay ang nakitaray ka. Imbagam ang mga sawaak. Saan? Kati pagyamanak. At dalat na nangayat kanyak nga oray lakaya kaon. Kita masikog pa yan. Kan nagkasar kami gayaman manang. Iso na lang tawan selebrasyon na. Aniya! Jakon nakapagkadkad iti daydagundaway ta husto mo timbaga ti kabsat ko. Jakon pinakibiyangan ti panagdanada tanya ngay kat addaditan. Ken addan anak da. Dadakkel matan dagiti anak dagiti kakaanakak ket ti pagyamanak nakatumpong da iti nasisingpet nga asawa. Ket itag may saaklat ta diti balay kong pasaray sarong karandakmet dagiti kakaanakak no kasjay nga awan trabaho da. No pay kasjay tinararamid ko iti kalabas, maragsakan naklata para kadagiti kakaanakak ken iti kabsat ko analadaw anang asawa. Alakastan, tigayem mo, Martina. Alagagayam di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyana! In your nose para iti script to gayem yo, Jenna Almoite. Salamat manen kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.